Asenathi Nhlabathi beneminyaka emihlanu, uLungelo Sibisi nobeneminyaka 8, uMpilo Ntumba obeneminyaka 9 abaphakathi kwabafundi abaphulukene nobomi babo kwingozi yeveki ephelileyo nebihlasimlisa umzimba. Siyacela ukuthi uhulumeni nomthetho uthathe indawo yawo kubantu abasebenza kanje. Abafundi abasadandathekileyo emphefumulweni bazityande igila kulomngcwabo. Children nowadays are dying because of transport that are not roadworthy. Urhulumente wephondo ubongoze abazali ekubeni basebenzisane nabezomthetho ekuqinisekiseni ukhuseleko ebantwaneni babo. Department ye Community Safety Security License nama programs inhlelo ezifanana nabo Overall Friday, inhlelo lezo ezenza ukuthi amaphoyisa bekhona yonke imigwaqo babheke ukuthi abantu banama license. Umqhubi wale minibus kulindeleke ukuba afake isicelo sebail ngoMarch. Abanye abafundi ababini baza kungcwatywa ngoMgqibelo.